ulikuja lalu zimejificha siri zaman na giza. Mume ni Kristi, lalu wibu ulikuja lalu zimejificha siri zaman na giza. Mume ni Kristi. Saudaraku, yanawajamani tarai nuvunziku matukio mitukufu fatima kabucha ikupunduweni sire ya hebu faizi nuvunzi sifia nufaku aviara nuvu amikafali ivuti litumpe wangu waranduni amsana mrizani samila manezeka elawa jamani tansunyangarani turimivawo kabisa vabitani nazafatika katawenangarani Seuli dan zawani-zawani nivazakali yanarisiona itutuleika fatuleibe isisagi masina Ambekalidera wivuminaini isawinila lumifanu mezani Isalimizana kafana ndavuta Isara jamani tafia vanana Lalu ibu ikuja Lalu zimejificha Siri kamanda kisah Kristi, lalu wibu ikuja, lalu